Ni bajeti ya mwaka wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 iria yetereirwo na hegekini ya Kenya orohonge rukienda kumenya uria rugairwo kigina guku na kwa Kenya makienda kuona kuria makuguneka na kuria makuhatiririka. Umuthi kamiti ya mbunge igii bajeti ni yunanire njung'wa na ministry ya kigina riu bajeti ya mwaka uyu ikigwetwo kurugamira ciringi birioni 3.6. Actually gicunje kia 27 hari igana kirathi maundu-ini ma githomo tondu ni turenda tuhe mbeca JSS na tuhe mbeca uhoro wa wandikani wa arimu angi niguo tuthie na mbere na kunyitirira githomo giki kia JSS na niguo giuke wega. Kigina gia ciringi tiririoni 2.5 gikagwetwo gukorwo ari mahuthiro ma thirikari nene ta mishara ciringi birioni 649.1 igithukirwo tabarira cia uthii wa nambere. Kaunti igithukirwo ciringi birioni 345.5 ukona kuo kigina gia kuhuthika ni kamiti na bodi cia honge itiganite ikinyiria ciringi birioni 2.8 na tuna birioni 385 iria tukuhe counties na tucoka tumongerera ingi 44 billion cietagwo conditional grants na ni tugucoka turihe mathire tondu turenda guthii tukiriete mathire maitu kindu twitaga CFS na githungu na turariha birioni 986. Fataraitha ya raithi igithukirwo ciringi birioni 4.5 mbunge gathukirwo ciringi birioni 40.4 gukona kwi ruhonge rwa ucirithania rugithukirwo ciringi birioni 22.9 ino ari nyongerera ya makiria ciringi birioni 2 gukiringithanio na mwaka turi wa kigina. The growth outlook will be supported by broad-based private sector growth, including continued strong performance of the services sector and the recoveries in agriculture, especially from the very strong and well covered lane for pattern. It has become more critical to mobilize all the available resources to support our development agenda. Reliance on development partners can only be offset through enhanced revenue effort and expenditure rationalization. Kurikirana na muikariri giti wa kamiti ya bajeti Ndindi Nyoro, thirikari irarongoreria kurugamia tabarira ciothe njeru cia uthii wa nambere. Ino ari njira thirikari ya Kenya Kwanza itanyete kuhuthira niguo kwamba kurikiriria tabarira cia uthii wa nambere iria ciambiriirie. Tukwamba kurikiriria yothe yambiriirie ni tondu muradi warika na githungu niguo mwananchi ajagia kugia kindu gitagwo utility. Tirambiriria project njeru turamba kuallocate mbeca kuri project iria irathi na mbere na thini wa budget ino ya 23-24 ni turatanya project worth 40 billion ni ikurika completely ni ikoro ikihandirwo over to mwananchi. Project icio cia manuga cia bara, project cia manyumba, project cia thoko withoko cia kitwo tene ni ikiaga kurika. Kamiti ino ikoneka gukorwo irongoreirie na njira nene kweherania bururi na ngombo itari kihariro riu bururi ukioneka kuya mwerekera mweru wa gukunderia ngombo kuma ciringi birioni 860 mwaka turi wa kigina nginyagia ciringi birioni 663. Once we target those banks, those reading managers with banks holding our Eurobond, we can actually target them to be the read managers. Because if you went out and looked for just any transactions advisor, then you're going to have totally different outcome. Mbeca iria thirikari irakombaga ni ciringi birioni 880. Tuoka tugikora hari mbeca icio kuri ingi cia kombetwo itari mabuku-ini ciari birioni 200. Koguo irakombetwo tiririoni 1.1. Ningi mathiri ma kuma nja ya bururi maria Kenya gukorwo ikiriha makongerereka kuma ciringi birioni 242 mwaka-ini uria urainikirira wa kigina nginyagia ciringi birioni 474.6. Riu thirikari ikioneka kurongoreria gukomba muno kuma guku bururi-ini handu ha gukomba kuma nja ya bururi. Kamiti ino no iranire gukorwo ikiriire mikanire yagiriire ya kugitira kigina kia muingi kumana na kura kumana na ungumania. Handu-ini ya Kameme TV ritwa rakwa ni Bataru wa Mwage.